Talo falava Samoa ma lore sai fo manuia o Asiata Pio Vaoliko mai le BluTV o te fia lava e whailo atu ilo Taupea ia malo tau mamalu swinga o le ai le tātou mo li whailo ilo o le traffic lights a New Zealand ia mo le angatu le puipuinga o le COVID se fulu mareiva ma o swinga la nei o le ai mo li awala ele lano mumu o le ale ia se whaatapula o le au whai o tangata ini porokala mei fafo e pe yo whaata singa ma potopotonga whaapitoa whaapea fo i mau au nanga bisinisi e tau mawhai mea ai ma mea inu. O le ao atu le lua se lau le au whai o ila tau e mawhai o na poto i tutonu o whale mo tangata ua iai vaccine pass. E le mo mia le whai o sou puni fonga pea au wai fafo e tu mau pea isi tu la fono le a whai o puni fonga. E le mo mia le whai o se scan pea e uru whale ino whanga. E le mo mia fo i bisinisi o na whaini pepa QR code. Po o ni wha mau o tangata siasi. Ia mauti noa le mai Taupea o no whanga e maualunga le iaio se afianga na ea siasi iai. Ia whaanofo e sea mo le fitu aso pe a whai ua wha maunia lau siaki ua e afia. Pe a whai fo i taute no nofo whaatasi ma se ua maua i le COVID se furu mareiva. E mo mia le whai o vaccine passes se ia o i le se furu maritasi li mai vai le po o le aso wha o aprila. I le lanu moli, o le a le iaini numera whaatapulaa o tangata e whaatasi tutonu mawhafo. E le mo mia le whai o sau puni fonga i fafo. E tu mau pea isi tu la fono o le whai o puni fonga. E le mo mia le whai o se scan pe auru whale i no fuanga. E le mo mia fo i e pisi nisi o na whaini pe pa QR code. Po o ni wha maunga o tangata siasi. E a mauti noa le mai Taupea o no fuanga e maualunga le iai o se afianga na ea siasi iai. Ia whanofo e sea mo le fitu aso pe a whai ua wha maonia lau siaki wa e afia. Pe a whai fo i taute na nofo whaatasi ma se tangata ua maua i le COVID. Ma le lano mea mata, o le a le iaini no mera whaatapula au tangata e whaatasitasi tutonu ma fafo. E le mo mia se whai o sau puni fonga i fafo. E whaataua ina pea le whai o puni fonga i tutonu o whale. E le mo mia le whai o se scan pe auru whale i no fuanga. E le mo mia fo i bisinisi o na whaini pepa QR code. Po o ni wha maunga o tangata siasi. Ia mauti noa le mai Taupea o no whanga e maualunga le iaio se afianga na ea siasi iai. Ia whaanofo e sea mo le fitu aso, pe a whai ua wha maunia lau siaki wa e afia. Pe a whai fo i taute na nofo whaatasi, ma se tangata ua maua i le COVID se furu mareiva. Samoa e, tātou tutu whaatasi, e te atu, i le nei whaamai po le siama o le COVID. E ala i lo wa siasi lunga o le tātou website le nā ua tu i nāntu i luma, ia po le numera fo e mawhaiona e vilina. Au foi nei ngalo na e mai mo mai e tātou porokalame i lunga o lau BluTV mai le songa fua i le asoforaile i le tau le lima i le tau le fitu o le a amu nā tuai nisi o tonga e tusai o le whaama i o COVID se furu mareiva. Samoa
O te moa ono toi whatalo whantu Samoa i le whasosonga le rivai ka fo i o lea fiafi. Ia e le taritononga o mana vai o tiu te mawhaiva o ngā luanga fo i sa fita i tunga iesi o tātou Vaetolo. E au te rodei a pasi fo i o le tātou pitono i au kilani nei. Ia e lega tei leo so o se tafa fo i o le tātou ke lope ia mese fo i o tātou Vaetolo i Samoa o fo lofa ma whatalo whantu ai fo i. E le rea so le toi whaawa wai o lau nanga lau BluTV. Ya mai se fo i o programe masani a fiafi o aso te itasi mai lava i le aso ngofua se ia pa ia le aso foraile. Tautai ia e whaiva o si o tātou Vaetolo, tautai ia e male manuia, tautai ia e male malo, ia male tua fo i, ia o le mafua ngale o le ingo, le nei programe malona teimi fo i. Awai pei a talanoa i whaiva matiu te o tātou Vaetolo, e pei e whaasifo lava maanga mea umai le a fiafi e whaasifo iai. Ia ona whapea leo upo toe ina e filifili a wha ma tapu ai iyo. Ia kauka iai alo whai o le whaiva o tautongi a o se seu walangatila o whapulo le tualima wha malo whai o le whaiva Samoa malo a fua malo ua maua i le dei fo i aso mātango fie aso lona tolu se fulu le nei o le masina o mati iwa ka umi fo inga kuri makila ko ia o le lau au tauloa tu pe o masina tau tulinga tale nei iyo ia ai toi o seanga o na tātou whātou whāle le masina o mati ia ai tātou wa whaafeiloai ia mau fofota i le masina o aperila ia e saua le masina maunga fo i ai iyo e alu lea masina mauna le lei aru atu maniona masainga ia ai tātou tulituli ia ma tātou tulituli matangau pe o le tale leu fia sina ia o hafo ingi le lei o ani palo o ani fiafianga o le asau ma le masina o aperila maka kua fo la makanga o masina o aperila e pia kau a maka ianga fu i tau whaasese o le ase me masani ona e mana tua i le masina o aperila ese mai i la tau e soifua whana nau mai ia e to tele ai lua vaenga tau ala tau te mana tua o aula e tele ino mana tua no le asole o le masina le nei wha mana tua ia le aso maliu o le tātou mataisili o le tātou whaolo Yesu Keriso iyo aso maliu ia ila maresi aso na le pe tele na amata i lava le tau whaperitania o le April Fula ia po le aso tau wha asese po le aso kau wha iyo tau wha valea e jo ia unge koe whamingi kau wha asese nge ke fofa pia mai o tau wha pia u te alu whare tupe e tala sa tupe ia o kala kule o ka kuku ai ia e leise na mea ui o lea koe au tae au pasi fola i o le tautua le masina o manti o folofa mwhatalo whātu ia te auto uma e le yaso mana ia le tau ia mātou i au kilani nei suru mātago fiele la ia se taimi fo i whatalo whai ia te auto fo i o wō ma paanga ma mai le tātou prokalami ia ai o sam whai nganu no atu whaatini o tau sala ia wai tele me mana na ia o le amawhaura tātou whaasoa ai i le tātou prokalame o le tautai ia e le nei vaenga o le fiafi na tua ia o le fiafi le nei e masani ona whai ia ma whaatalitala noanga ma le fionga i le minista o le minista o pisinisi ma la manuia ia ai mai se foi la ia o le leipa le fetalinga ia le tino po le fionga ia famuina Wayne so yalu eita ia o le ngova ia ku le post po le ele status le fionga le minista le taeo ia ai faali mai ia tota mai pusi fo ia van no winga o lai fano fo isia ele o mauala se lao le lei ia mana tu foi ia sema se taimi upo masania ila tudo sama se mango sema se taimi iyo ia se mai a foi ona le fitu aso lai o lo fanga solo a wa ia inga o lo toi fo ia tu Samoa ia ona to taliula ia leo le fionga le minista ia ona faiva masani ona maua leo se tātou feso ta inga i peo na iai o mana tua na isuinga na leo wa iai e tātou aso leo wa mei mai le aso lua ia le tātou whaatala noanga ma le feso ta inga ma le songa i le laulia le mali e toa a o leo wa mei atu i le aso lulu ia le tātou feso ta inga ma le fionga le minista o pisinisi ala manuia ma le palfitala inga le tino ai wa mana tula ia ua so o fo i le fau ma le fau o le nei e fiafi ia o te fia e whailoi lo taupa ia ma lo tau mamanu toi fo i o seanga ia ona to ai tau no umaila ia leo le tātou malo ia o le tātou malo le o se taimi mua lea o le si ai lungo le tātou au nanga le BluTV a me se fo o le tau tai ai
ia o te iloa e le fou I tūlanga o le tautua ia le masani ono tau sila tuai ia a o tautua mai si o tātou tunu le fionga I le komisina o wharepuipui o ia foi o lo vai le unanga tau wharepuipui tu tono si o tātou tunu o Samoa ma o ia foi o le sui komisina po komisina langolango o le matanga ruenga o leo ia wharepuipui mai se foi ia au nanga tau tina mu ia le fionga ia Lei'ataua Samuelu I le nei vanga fo I o le fiafi io ia o te fiafia la ia te utou e whailo atu ia le tātou malo le nai se taimi o le to mau te loa ko iki ata unu mai le te ropo se na whanua fou le malanga mai ia le fionga le sui komisina ia ona maua leo le tātou so tainga le fionga Lei'ataua Samuelu Afamasaga e stai mi lungo tanto programa ia ai mafai foi ona vele nei taimi te ai sau fa fasili e mafai ona ta pena le sau fa fasili ia e te fa fasili mai ai mai se lava se o tanto tuli matanga le mata upule tu lai mai ile sola anga pangka yang fai ngi e sonna ia e se fu ia tu anga sola anga e lengi sola anga ia me e lo etali la tole sama saniona tulio la to te mita fa ingata io ia enga onga malepe mai na sola mai foi lele to tono le potu ia e sau ko mo kai kai tu lu malpa ia o la tele sona a wililinga fo yo lea matau ia o le taimi ma wali tanto so tainga male fionga ile komisina o falpipui mala unanga tau correctional facility ya tatu Samoa ia le fionga ya Lei'ataua Afamasaga po Lei'ataua Samuelu Afamasaga o ia foi o le sui komesina lango le matanga ruenga o leo so tātou tro tiro atu I Samoa ua savali atu le afe fase lau tolu sumariva tātou cases lau savali atu ai fai numero na se lau lua se fuluiva ia cases fa mawina o le nei aso ila ua vai atu le sio tātou report lai awina mai sio tātou tunu I Samoa ai o le numera mana ia lava I lata faita watu. O le fai numera lea e whaapea mai. E le ai ma se isi o le potu tau fia po le potu tinga inga. Ia o lo o atili o na whaititia le fai numera I lantou I whale mai. Ia ma le toe to tele o le fai numera I lantou o toe whaafu isia lo latou malosi. Mangaia. Iyo. Manaia I o la o faita watu. I think for yo le Samoa observer le mai le tatu tala le. Ia mana ia la ia nai tala le leia wa fo iso tātou tunu I Samoa ia wai pole ha fo ilo tūlanga fo ilele o le wai masani le whaamai I nei ona po ia tātou New Zealand ma Australia ia ia le pese fo ilele le masa inga usu e Mr. T le sa whakarango aku les whaleile e no fo popole manatu ia sole ele ia se na on tātou no fo ia le tūlanga tau pole ile alofa ia I mona I o tātou ainga ai mai se le tūlanga ua ia le whaamai to tonu o si o tātou watunu o Samoa mai tau atu fo I sa vali le valu se fulu I la tau o le frontline sa malu o le malo valu se fulu o ka se whaingu mela la tau fo I o malu o le malo po leo lea za afia fo I tūlanga o le siamo le COVID ia mau fo I la sina vanoa tātou te fisiringi ia le fionga I le sui komesina ana tua fo o tai au e le tātou por kalame wha au ma le fionga I le minista o leo ia wo manatu se tau mo was tātou sotanga se tātou talitala no tasia I tūlanga o loo tutupu to tonu o le to ese I tanu malala io ai se ale tūlanga lea ia wai pe o se mata upu ma ale e pe fo se mata upu se o na au ia le tala noa ia so faiso e pe ia tātou tala noa e li lifa lava I le tūla fono e li lifa lava I tai le fale whamasino e li lifa lava I whaale lava tau le awala ma tūlanga whapena ia ai pe ave rorkanga kai whalpuipui e pe o le ave se odi tu foi o le upusa o lava foi il tātou whaaso pe e tau loa le whalpuipui o le muka anga leo mea malava ia ai mana ia foi le tātou o se I tātou silingia ia prokalame ma tūlanga o loo whaatatitia ai po ia I foi ngi prokalame o whaia I whalpuipui e whaatusa antu la I to ese fo I o loo ia turu nei o Australia manisi o turu
I tūlanga fo ilele e ia la tau porokalame tau o porokalame toe fafango ma toe fa ato atoa o le mafaufau ma le tūlanga i whai unga le tangata rehabilitations. Paenga whapena e au ngā ila le tūlanga fo i ono tau ona tātou whasiringi ai le fionga i le minister o i le sui komisina le fionga ia Afamasaga le fionga ia Lei'ataua. Ai onisi o vaenga e fia whasoa i le tātou au tātou iai fo i le tūlanga le wai e paua i o news o loo vevela maisi o tātou o tunu i Samoa i le taimile nei. Ia po o tūlanga fo i tā ua le au fai news mo hot topics. Ia na o tūlanga lava i le whaamai o lo pepesi. Ia Malaysia la vaenga o le watu i lalo le fitu aso ia le tātou quarantine. Ua le toe maua le tūlanga fo i le o le luas futasi aso o lea ua tu mai i lalo i le fitu aso ia e tele a fo i latou sa kele le au eu foi tatou i le upu Samoa fa mai i le au faalele i le au maitau ia kele a fo i la enga faalele fa mai e vai aku benga nga o lo fa kai mi wa ko koe fo ia ku ia wa upu ia to tele mai nga o lo nga koe fo i ma ko ia le pale menga i Samoa mani so i lantou ia le saine ia to tu ulo i lalo i le fitu aso ia esa o ila le komumu ma sa ia lo makua ma ko sa va e wale i lo nga se mea ko ke fai kio nga ko unga i le luas furtasi aso toru vai aso o ko fai mai o ka ia le fela ko mai lalo le fu se te fai ato le malo pipu uyo lea o le uta mai tau atu pe ia o le uta ai tau nu le sa o le fionga ile komisina o le falpuipui ia po o sui komisina fo i o le unanga ma le matanga nuenga o leo o le tātou atu i tātou whasalonga whapisinisi a fo i mai a whelo ai e la fionga ia Lei'ataua Samuelu Afamasaga i lunga o le tātou proklame e le nei vaenga o le fiafi. Wa afia Samoa le Covitis Bluwave. Download nei loa le Samoa Travel Tracer app mai le Google Play po le App Store. Install ma le sitala le numero lau telefoni. Faola le Bluetooth ma ia mauti noa le ola le app i taimi uma. Ele isa deita e whaonga ina i le taimi ola i le app. Pasiasi i le Samoa Travel Tracer.ws moni si whamtalanga. Tātou ngā lulu e whantasi mo le saunga le mua Samoa. Do it for Samoa. O le Goodman Freight o se tautua tau whela ua inga Maota mwha moli i Samoa ma le Pasifika. E la tau te fausia fo ia tingi pusa ma paelo mo sauta i so o se la po ai te whingalo ai. Ma ki le vaina fo i boru po o sa vai. Whaafso ta iloa ni usa lui lemi po o Francis Pali i fpule ai. I le orua fitu, lua valu lima, valu whao no rua. Po o le orua fitu, lua fitu lima, fitu fitu tonu valu. Bo desi whaamtalanga. Le Goodman Freight e tautua ma le alofa. Nanga le Goodman Freight le fionga New Sam le sunga le pali i awa fo ia uta fa mo moli mo si o tanto o tunu Samoa ina ua sa valia tu le vale wanti le lua se fulu minute ua te aina i le July lima i le taimi a mantou nei New Zealand te tonu fo i o le taimi le fo i lea a si o tanto o tunu pele o Samoa o te fia e fa i lo antu i lo taupa ia malo tau mamalu o lea ua to ai tonu o le sa fo lau i lungo o le tanto por kalame o le tautai ia e maleo o nanga lau BluTV. Ia le sa fo lau o le fionga le komisina o falpuipui o ia fo i le sui komisina po le komisina langolango. O le matanga luenga o leo le fionga ia Lei'ataua Samuelu Afamasaga ia i le tātou porokalame o le taute ia i le nei vaenga o le afiafi. O te o folofa ma whaitalo fatu i lau fionga i le komisina tātou falpuipui o tātou atunu pele i Samoa lau fionga Lei'ataua. Ia mobora after ile tu mole ya noa fa fele atu fo ile fionga polo sunga siata fonga pokalame e me se fo ile fa fonga anga Samoa le ngatai se o tatu atu nei e me se fo ia mamalo le tu oro alala ma pa au New Zealand ma tu ma ia ma lor so fo ia le tu ne fiafi ia tati tau fai fatalo fai le anga le leo le tātou tapa au siri le langi. Ia fia le loto le ua vava yantu ia ua maua so manto ua vanoa i lau fionga Lei'ataua ia no whaatini o tausala au sa le avea wale fio le to wha ia ama le to lua o tula whale alo fo i o le mali toa ma le mamalu le whale mangon. Ia a fai fo te tala noi ia wala inga taulangi ia ma le whalefitu ia ma le whale fasto
ia langa o le tama na matematea malo au fionga Afamasaga ia o le tama fo ina faialanga a fio maia ia matoi fa fere ia tu i lo fionga le nei vaenga o mai sio tanto tunu o mai le tau le nei vaenga o le afia fi lo fionga ia bakule fa fonga anga male sili ia man fa lo o ngei kau malala ia e ke lo pe kai kusa male kau weli kongi o inga o le e fa isi malu ngei kau malala fa kusa ile kau langa mai isi vaenga Samoa a o lo mo e inki mu ngei o lo mangu foi me man ngi yaso alo fa vitai lo fionga ile o mesina ia a e lo ale tu langa fo ile lo le tau malulu lo vai tu ali so le e papa e li i tanto na tanu malala li o manto o le nei New Zealand le pe le o mawale fa manu yanga le ia pe o lisi fa mau yanga nga ma ko iwa wo fo le o ngai fo ni ba nga ore ku la fo le o ngai fo pui o le fa isi malulu ngei o le po e ia le sau e fo ina ke longa ngei nga luenga malo e fa yo fa pe ka lima fiat paso solo kai ao ia maole malo sia ia fo ringa mai le li fa popo ia le o ia fo si swinga nge ke vila tira mai a vitai lo fionga le en taua na ngata le ta feilo inga ina i le tau ofisa i tai ia i tamalingi o le tolu tau sanga tanu ia le faia le covid ia walantia lo to eva vesola mai ine se manu e mau fatasia o le covid ina ai o le o te fia lava ia va vai tu solo le tino ia o le nai to tafa manino le langa le leo le tua ia ile soifua la le leo la fionga ai ta tele yo inisio nai mata upo fia fisilingi ai le antulanga le ia mana tula fo yo leo no le taimi mo i lungo le tanto proclamene ia te fia fisilia tuai le tulanga o le au onanga ai mai solo soifua tautua lau fionga le antaua ia o le ale umi to tonu o le matanga luenga ia ai mai se fo yo na inisio vaenga na ausia na imatantia na ausia o le fo te mai tauantu ia ni tausanga sa e tautua i fo i le tausiaino le au nanga le file mui nai Sudan ia Afrika ia ai nga tai leo lau tautua fo ia i nga luenga o lo ia nei malu le malo i nai New York i Amerika ia empaiona e sa unoile tu lango le unanga lau fionga ia faftai a mo le fafsili fa fonga fo yo le fonga pokalame ia man malu Samoa mo faio fa longo me ngi fa ngale aso a o le fe kuse kali mi ele li o mori a vango skei mo fo ile o le ele umalma ko pole neo interview no TV ya ko ma ia le vango a ki le fo nga fa masang ya wa fo ile si le fio le ku me kupu ile ma ko fo ibala winga ngi vai ka i fe ngai mga luenga ya mo si le fio au sa o penga luenga nganga luenga leo le tausanga ka si vai ba sa o leo ai ya ka si vai se o mai lua fe ma le lua le wei ke lo o ba lus tausanga le o nganga ile fa ko afa luenga ai sa ngaluenga isi ba nga si ese ko nganga luenga sa makala o nganga ko ngole o le police maritime po le vaana fanua o ngai o le sa yesi nga o nga sa yai sa kolon malingi ile kos muli ale o ma singa malingi o kapungielo malingi e fai fa kan maro saute ya ma fuanga nga pala yema nga inga fanua ya lua fe ko fo mayuka ya faulenga nga yuka ise fapupu mo se karango le lo langa lua ya lua fe malima sa ave am saki lo so leo inga wa famangenga ya suenga mole anga ilungo kulanga ya saki ka aikulu nga siso ka unga no winga e uma le constable po leo so ka ailua ya so saki ya peka yange ya sa famangenga suenga ia manga va ai sa kingi lua fe malima ya lua fe malio e ipa sa ko sikiel kula nga ile sa kinsingia ya lua fe malio nga lua fe fukas ya fa mangai ngai
i le kulanga o le asiasi po le police inspector. Bluwave sfukas. Bluwave sfulvalu ia whamauenga fo i le kulanga o le police superintendent. Ia Bluwave luas fulu. Ia skai mua leo whamauenga ia o ngaluenga vaenga whakungalaki o le assistant commissioner po le komisinga lango. Ia Bluwave markasi. Ia kufakasi Bluwave luas fulu mako ma le whatpuipui ongo o le solaanga sa kula i mai. Ia whapea loa ave esel malo komisinga whatpuipui aku ai le deputy commissioner po le sukomsinga. Bluwave luas fulu kufakasi ai Bluwave markasi fasaralau. Ia whamauenga ia au se o mai aso ia. Ia longowenga ngaua whamtala aku ia whapupu unga leolanga siki ngor kulanga. O le awhai o kausanga service e lua vaenga sa kiri leo nganga. O le vale afola o nganga. Sa whenga luenga lo fisu o leo CIT lo wen kemi ne. Mai for kemi sa o ai leo fisu. Ia ma le police prosecution. Kia luese ma le prosecution ia. Ua vea mo sisi o singi a prosecute luma whamasingonga. Whamasingonga whai kumalo, pe whapalangi district court. Ia ma whamasingonga mawalalo le whakau le whamasingo sosoani po le FF court. Leo mai le sore kau ave leo. Ia le vaenga leo langa sanga lua ele office ai kua. Lua fes fulu ongo sa wai ele office ai whaleaka i whenga. Lua fes fiku ia o vai ele office ai faleaka. Ia lua fe se fulu lima. Ia ma se vai nga lua fe su balu. Sa o vai ele office ka o professional stand por police professional stand in general affairs. Su nga fasanga la ofenga luenga i tangi fa uru mai la kumu. Ia makangi me kupu kongo fakingo nga luenga. O inga ole au ke lenga nga o nga luenga sa fakingo ma vaenga iai. O lo viso leo e over se furu vaenga. Ai pau yo vaenga sa fakingo leo nganga. O inga ole varsu pasengi ole olanga whenga luenga. Ia ole oficio sue. Ia ma le oficio whamasingonga por prosecution. Ile se kalaanga ile olanga lua i fafo. Lua fe ma leongo. Anga ilua fe malvalu sa kofia o peacekeeping le mission South Sudan. E o South Sudan e po Sudan e se sia ku kele ko Afrika kwa oima ma Kenya kwa oima ya ai kupiko ilunga. Ia lesa sa nga il team leo mal team no lua sa Taupea. Lua fe su kasi nga ilua fe su lua. Samoa ile ya vangoa au ngai le UN headquarter i New York. O le vangoa ia. O le vangoa sa kalsanga ina va uie. Ia vangoa sa fasala le website di United Nations. Samoa le vangoa interview. Ia malu process qualify ia wa bila ia as a UN security como headquarter. Ia umalua kausanga ia whaila ofi feeling koe resign koe join le kumu koe fo i mai sa ma ko mo ainga ma whangau o le whamoe ngā whingau sa iai fia mo sia e sia ngā waa mai he kumu mau a o le au ngā koe fia fo i le kumu au ngai a misi fo i sio mako ainga ia o kalanga ngai ngā ruenga sa awai whafo puranga i nga ya o sa famau ia I kongo le kanga luenga ma le lua fe suiva ia sa fa winga ila o Bachelor of Arts tapon Major Pacific Police Management USP fiki ia kemi ngei wa kausanga masinga o penga lunga ka malala ia o se kala anga nga ua anga fisa ko lo fast food wa kausanga meleli. Ia e fai ko lua man fangau e o ke sau mai lungu le mo fali e mangongo fasko kai solo
whangaloa. Ia ma whaaloalo. Alo whaamtai lau whionga Lei'ataua. Happy birthday. Iyo, happy belated birthday I lau whionga. Ia, mole atu whamonianga le ansa soifua. Ia, mana so whanau. Ia, mana tua foi la aua pasi ia. Ia, lono winga pe I le tu e vei yeini mea alofa. Ai na o ngā alofa I mamoli atu. Ai, ua talinga e fia longo e peo le maunga I sala whai. Ia, lau talatala whaamama I le tūlanga. O le tautua ma le au nanga. Au mana o le nei whaatala noanga o whaai pale whaafonga maua Samoa. O le tele a o nisi I au nanga whaasala launa o na maua mea o vanoa in loi to tonu o le fisilingi o tūlanga fu I e me tutupu ai wau manatu. Le ngai au na motu o le paa ua sila fia. Ia mamanino I ulu ngalu whaafonga maua Samoa. O ai tonu tangata nei e ave I ai le whaatua tuanga asi o tātou watunu. Lantou te whaafai le lea le taita inga o tūla fono. Ia ai mai se foi o le wha mamaluina o le tūla fono. I to tono si o tātou tunu o Samoa. Ia whaafitai tele. O le ala ua manino le mandole vai. Ia mai se whaafonga usi a Samoa. Ia ele aila ele ai o le toe ina. O le lauia. Ia o le matua o whaiva. Ia o le fo maifa o le whaato wha manino. Ia I tūlanga o le tūla fono. Ma vaenga tau I le ngaluenga wha leo leo. O le whaafonga maua si o tātou tunu. Whaafitai fo I le tua I lona whaonga ina. Lau whionga a Lei'ataua ao e saunoa I tūlanga o lau sāvalinga. Road to success. Lau sāvalinga I tūlanga I matanti awa iai. O le a sau sila iai to tonu o lava o Samoa whaatusa mai atu nuu sa e tautua ai maua I le avanoa e peo Sudan I Afrika e peo New York. O antu nuu te tele o le lalolangi. Ai o le a sau sila ma sau fo I sau fina ngalo e tu sa I a Samoa e mai se fo I o le whaonga ina lava e tu tonu ai le mele o le vaha loa e pei e o ngā to tonu ai lava I le tausinga o le tūla fono ma vaenga whaatusa atu I atu nuu I whafo atu e le eni ala antou tu mani anga nuu wha mole mole lau whionga. Ia whaftai mo le whaosili o te iloa I se whaataita inga o le malo whaatasi po United Nations Mission nga mako wanga I Sudan. E ova le se lau leo mai aku esi esi o lalona. E kasi al Pasifika nga mako I o nga o fiki. Ai e whaisi Maoa o le whaakingo inga o ngā ruenga whale o leo iaku mamao. I le whaonga inga o le anga nguma le whakawhaka o masangi I tākou. E ke I fo iaku ngu ia. Ke leo e vesi iaku ngu la e vai mai lo Samoa. File mua. E ve mai ko kele. Ia sa mai ka winga fo ka. E ke lele mga umianga o le malo whakasi o leo Samoa. I le whakingo inga o ngā luenga. O ngā iei ranga whamau ianga le maua umaisisi. E ora ke lea whakingonga o ngā ruenga leo o kura fonga mani mea e kusi api. Ai o le whanga inga o le ufurea whapalangi o discretion. A ngā I mea wa kura I mai. E fua iai. E le whapena o le whamarosia skula fonga. A ora mo le fuku ngā. E ngā ia whakingo muni ai whaisi ai a wasi le mua wila vesis. E ro winga na rukala e vi iele ri o le angu. Le sosoangi ngei ka ko ai langa ma fai funga fa ngai ya ko mu fafo ai me se fo I malo fa kasi de sa ia I New York ia ma fa lo Malo whaafitai lau whionga. Se taimi ona o leo se sia o whaafisili e iai le tama I vaenga na lau alunga ai le mai mo antu ale atunu. Ia I lau tua I fo I matangiolo ai maise o lau taita inga. Ia ina I vaenga na tau vesia mai ai le unga o le whainga palota si o tātou atunu. O te tohe fo I ai le teimu muli ai se I whaafisili mo antu. Ia o leana mano mai le tala I nāpe na tau iai si tama I pangota pe na tau mawhai e sosola I tua ma le tātou whale pui fau I nai tanu malala e mawhai ona e saunoa pe whaamaunia ai o lea fo iso na mafuanga na tau fuai lea tama isola anga ele I taunu tele. Ia whaftai siata ia e whaamaunia pūranga ngā ngafi mo le silafia whafonga Samoa ngafi ia ku iai o se aso e whakusa inga le aso sa whetsola anga mua skai mua. I mele sa ka ukupua ngafi.
ngafi o ke mingi wa lua vai aso o cample kanga luenga o leo i le fucking ngo kiu ke la wala o ngole ka fai fa malo sia va vao ale malo ya fa pe fore o nganga ni fa pui i le staffing o ngei la ka sele au nganga luenga ni fa pui ya ka o fia ni fa ni control ko ni fainga au wangi yo o fa mai ko fa pui le ala ile ko la pinga le fainga ia kupu mai la le mele anga fio le ke ye le ke i le i fu il ko ke staff o le mele sa kupu anga fie sa mo fainga ka le pe ia fai ko fa pui po fa pui ko ia sa malepe kasi malepe di si verso man melon ko ia makau ko lo kau aku ri fainga ngau mai uma akai ka inga o poku kai faka si fa lua fa ko ava pera poku fa ko ia pe se furunga mai fa ia i ka ngaka ngana ko kare penga ia fai ko ai a ko se furu au ka mai ki furunga le sai ko mai fa ko ia ngala i ringu mena na sa va venga ma ko lunga yo fai ma ko face respond ia ala fainga luenga inga ia mauki ngoa ele mafaingo ese man pui sa bala au de pack up sa uso ka ile le acting kom singo leo ia pali Mona Lisa inga walongo mai ya mo se sosangi ma se pack up leo ia faki ngolo ma ko ia ngalu ia ka u mai le sosangi ya ma kom ka ngalu leo ele ia lua se sifafo la vo ko ia maro fai de kala kasiale isa vali ka foi ka mai ki mo mai fio ila ko ainga ai wo mo fa ma ya peore au nga ila se si mafu anga sa lo mo ma ko nga fi se me ai po se fai nga wale sa o po a se fai nga do fai nga lu ya peore mai kau pio ka fa nga fa ma nga ia fai ai mo se mafu anga ki kilo ko ia la ko ni anga iku a le valu super sengere ni wele ni ngo ia la ngo fo no winga fai nga malepe ia fai ko poku e ko no wingo ko fai ko isi poku la o ke la ko we la se men ku wa ia nga sa nga le bu me me la veces ele la ve fo isi se pankalo ku fa salanga ia nga me ko kingo ia wa o fale nga ina ole la sa fa kingo nga fi fa un ko singa ia fo ya o mat pulenga o le fa wa su re su nga ia na ko sa suri pula fo ngol mele salo se kai mi sa ngo fu kom singa se update inga wa umanga fi ko ngol ko wi ku la ko me o sa va be foi ka foi fa sala wa ku le ku malongo fo ile ya ku inga ia o ni fa pulenga o mai le ma ko sa iligi sa fa si suri ma mi ko penga ka un foi nga fa solo aku fa si o kele e pe se woni foi nga le nga ka staff ya we foi nei pala kala ka mai nei ia le se singa sa o ku ta fai kau no mai so ya lang ko welo umanga ka o mai ko kala ke ya on ma fu ang malepe ya e isi fai ko ai ko sam fai nga fa nga mai le fai ko nga wa malepe ko e fai ma o penga ka lepe mai fai ko akele le nei ia e foi ki kilo le ko e fai nga fai ko inga ia awangi isi si me fai nga ko se ia fai ko e fai ma o penga le nga ka i me fa pe ia ole fai nga sis ia ai via le li ola sa fai nga file mu a fu sama ko iai ia la wa lu su nga ia skai mo ni ba yas ia mangi ngo foi pe fie la ko o asolier kula fongo so la mai kua fala ngai ngo me ko kingo ia fa fai foi le kapo inga Samoa e lo yese me o fale ko ngi kai o lo malu puia e lo ila ko uma fo ngalai ngai sa wale news so la anga pa ka e pe ka ise mali
ma fa upunga ka unga ia ele nga le wo fa lo pa ka le lives ia wa liba kusi wa vai kia u fa se ale upule o sola anga pa ka o fa ko la ipa ka pa le upu manga ia pe sola anga angisio la ko office furunga ai o ma ko uma ia mar fa lo fa tai alo fa'afetai lau fionga le komisina ai mai se fo'i o le vaenga ina ua mai tau antu le saunga o le tala ina ua reporti mai i tantou o penga fa'asalalau po o newspaper i Samoa ai moni au le fa'aupunga na umai ia i te ua fai tau antu ia o tūlanga ele i au i fafo ele i au le tūlanga o le aso na mamau mai lau fionga le i antaua sau isi kuskusinga pe folinga mai na sao uma mai ai o atu toe poloka mai le pa muli le Kate em faina tau fa mani no mai ale vainga le wata ua faito to ai tolu na au tele mai i fafo fo le loto ai ono koe ia le o le pa le luma pe ele i o ese mai le fel pui la vai ele i au fafo le pa janga mai le la ia morsi le fia o le auto fa pui pa ko ki kilo ia ka sa ko vai mo uso le pa ke le si male fa camino e lua ia pa e ile pa ko mo na io lo cake mo no winga la a fa pe ke solo me ko ka fa mo ke fe ngai mar cake mo no winga la ele ia uro mai le cake mo ele yo ese foi marumo la ko poklo nga o mala la ko pokule ako vai e ko kala me ngai le malaya ngai ai o lu mala o poku nga no winga o lu ngal mele ia ele ma fai nga o mai pa kai nga o mai ka le per fai ko mo pe o le mo o le mo nga sao mai lunga o mai ka le per fai ko mo ka le pe mal fai ko le la lo muli al mele ia o lu mala ko poku e pe o kilo ia ila uia va ai la uia observation pa fuelo experience kalu ngai anga loko mai se ko kele a ko ngai mai dan ai onga o la ko nampa ele au kasi uma poku nga e o mai fa funga mode se la mo ia fa kai pa fo ia meu fofo le li ai longa o le kele ia kele fo se le songa wa mai ai le nga kaya o le ofinga luenga malanga ibuma ingisi o me ka unga ko fa le nei fo le nga ka fale ia o se si me ko kula mai ngai mau ki ngoe ele ka unga fisia ku o me fa pe ma lo fa'afetai lo fionga le komisina le fa'amani no le vaenga lea momoli fo le fa'amalo ma le fa'afetai tele io o pa wale vaenga e ala toi le fa'afisili i le tūlanga lava le mtau pule lo fionga le komisina o le ale tūlanga i le tanto manpower fo i lea i tutonu lava i le fale pui ono tau fetau i le tūlanga o leo mo mia i lea taimi ma lea taimi fa'atusa i le numero i lantou fo'i o lo o tau fia po fa fale puipuina ina ia solonga le me uma le temi le nei lau fionga o le kai mi ngai no le race of nga le pe koru pa karkas ia longo winga e kau e mo ngie se si 2% e men pa fa popo ai o fa nga le fai ke e ngai overtime e request ai on call o winga e ko sau se si lo ke ni off e mo lo fa popo inga ia mo le atisno nampa ia o le ala fa nga na mo le man power e va ia le au mal po i lo nga max e ka uki kilo i se me un kula mai ai fuala ia mai la sola o le fa lua i se me fa pe ia le mai ka mai o la nga foanga ka o ai ele o mapu kilo mama wa le fa ku pula ia fo ia ka ka fa me fa unha mau mai nga ia mama o va ai si lo su ka sa lumanga nga ia fa ka o ko le sia fa o isi la me nga le ka ka ngo ia nga ia ki kilo ia kali pupu ai si mo bisi fa poponga o le kele fa poponga o kele fo nga le va ngor sa malemu
Al ke minge o le ngalu fa kasima leo o le aso uma sa uri pe kolo leo kong au man po e fai ma visibility e so yang ai le current manpower fa pui la fenga wen e o mai la te kai fa lua ngo mai le au fa lua ngo mai po nga ia foi se visibility le police e so angi le ba ai mai ana ko as a correction officer ngo o fenga wen le fa kingo ngo ni ai kai minge yo le sa le bu le la fa le fa ngale available manpower already na lewa wa complete the structure ngi ava ngo mga approve the structure le anga i lumo va i mawe ka fa popo ba lo fa tailo fionga le komisina o le se fo fonga o lo ia ile taimile nei o no le o pisi fa ma yo lo i tulanga o nga fo ia tatou Samoa o le proklame le tanto wa matanga ruenga i tulanga fo ile oni sif o le akaloka aku o le sa i tua na expose tangata lo tele o le aso na tulanga o le atau fa motu ese lava ila to mai le la talanta inisi wa i totonu lava mar sa le mu le covid ya va kai mo le fa sidi nga wa sa le lockdown wa foi ka kia le plan for pui o le plan le consider ile sa le mu ale priority ale pongka le ngi wa elo yenyo la ku ainga e ku ia inde manga oi ya lo ngalo sa le mo la fingan we no le la sa ke mo ko fingan we ya fai ma o fai ma protest usa yo o mai le so ile yesi ko viki wo ko le fase la mo ku pure ko ngi ya e o ngala wang na e ile ma ko control fai o sa u ma sinko yo ko o mai la fai ko kiuke e fai ko test well red test the initial test ya maukingoro wa negative ya o ko ya fa penga uma o le fainga nga renga ume nga fere ye se fa ma we ni ala sa manguia ai nga fi nga ua le vesi ne ya ua le a fai de test ya o le mo mi ka un ko ka ba leo ya le ala nga o mai o manga i ko o le ala ko fai uma la test anga pa maka me anga inga ia ko fo ia continue le mako ka ufainga le inga ia le nga ka pui nga fama ia o nga afa peo e se fama ia o mai nei ia o nga kele la io misi fo fona ko faka kia e o mai le so ile ia sin fama o vai mo mo test pa ka o test o mo fai la ko kui e ingi si ia fai nga mai uma fo mai fa ki mo kui nge o le ala fa pe a fai ai o misi fa mai o le fo ka kia le mako isolation site ko mo fa pui mo isi o kuli la ko fa salanga isolate tai o le wo mo mang fai le plan e se vai mo isi o polo ka le ava mo e fa ki ai la ko isolate tai ya mo fa ki ngo ia fai nga masang e pe wa ia au nga fa fa ma ai ero ia la se ka ko case ai se ka ko case ia au nga move rola ia le plan nga o le kalo le ia ka sia o se fa ma ia e fai ka fu ia fe nga fu ia nga nga o e tauto e ile tu se tanto wa jeli ropo wa ale tonu tanto wa so taina ile ona ti Samoa ile fionga ile so komisina por komisina fo yo fal pui ai se tau fa ya tu le tanto wa au finga luenga ina ia va vito mo se tanto so taina ya male fionga ya Lei'ataua Samuelu Afamasaga ya o yo lo fe ngai male pa yo le tanto fal pui e tanu malala ya o yo fo o sui komisina on tanga luenga o leo e tau mawhai atua i le tātou ai mana ia nei vai ngai sau noa ia i le whio ngai le komisina o whare pui mana tua le whio ngai Lei'ataua Samuelu Afamasaga o ia lea ua filifili e whai ma komisina
o le matanga wenga o whatpuipui, po le vaenga le correctional facilities. Ia a o lo ia i lava lona tūlanga o i o le sui ko mesina po le assistant commissioner i le matanga wenga le utele o leo i le temile nei. E tā ua la si vaenga le a me se fo i whaafonga maua Samoa. E ano te tau whai antu le a matanga i le prokalami. I e whaatua na i antara noa loa i le matanga wenga o wharipui e maisio i lantou soli tūla fono. Ia, e o se mata upu e tau whaale anu te le male tala noina. Ia, ai o foi nei ngalo ia i tātou o tangata soifua lava foi. I tūlanga whapena e manatu. Ia, se i tātou o siasia tu i le se tātou se tātou whaapitoa le nei vaenga le whiawhia meiso niso tātou whaasalalonga whaapise nisi. Ia, ma le toe whainga le whaasalalonga le tātou COVID se furu malaiva. A foi mai, tu se ilis tātou o vanoa i le whionga le sui komsina. Talofa lava, my name is Semu from BluTV. I'm here to inform you of the changes for the traffic light system. At Red, there will be no limits for outdoor activities such as gatherings and events and food and drink businesses. There will be a 200-person limit for gatherings indoors. You do not need to wear a face mask outdoors. Other face mask rules remain unchanged. There is no requirement to scan in or for a business to display a QR code poster or have mandatory record keeping. Make sure to keep track of any high-risk locations visited. Self-isolate for 7 days if you test positive or live with someone who has COVID-19. At Orange, there will be no indoor or outdoor gathering limits. You do not need to wear face mask outdoors. Other face mask rules remain unchanged. There is no requirement to scan in or for a business to display a QR code poster or have mandatory record keeping. Make sure to keep track of any high-risk locations visited. Self-isolate for 7 days if you are tested positive or live with someone who has COVID-19. At Green, there will be no indoor or outdoor gathering limits. You do not need to wear face masks outdoors. Face masks are encouraged indoors. There is no requirement to scan in or for a business to display a QR code poster or have mandatory record keeping. Make sure to keep track of any high-risk locations visited. Self-isolate for 7 days if you test positive or live with someone who has COVID-19. Get on the journey. Learn more by visiting Unite Against COVID website or tune into BluTV from Monday to Friday, 5 to 7 p.m. for further updates. Wa afia Samuelu Afamasaga Fluiva. Download nei loa le Samoa Travel Tracer app mai le Google Play po le App Store. Install ma le sitala le numero lau telefoni. Whaola le Bluetooth ma ia mautinoa le ola le app I taimi uma. Ele isa data e whaongaina I le taimi ola I le app. Pasia si I le Samoa Travel Tracer.ws moni si whamtalanga. Tātou ngā lulu e whaatasi mo le saunga le mua Samoa. Do it for Samoa. Local voucher is one of the most convenient ways that I'm finding now to do my shopping here at Farmer Joe, and my sister just sent through the voucher on my cell phone, and I just come straight into Farmer Joe to do my shopping. Ole si tūlanga pitusili o le tāu. Ole ngā fō mea o le pepa tala o loa. Ona whaangā le e whaatau ai o loa e au ngā mole ainga. I think it's really convenient for families overseas if they don't know how to help their families here. Then this is the perfect way. Mai ai la sa suma fua tau ai lesia sa. Ni fia foi sa we mo mawina le foi au nang fo e ala mai le talo for voucher. Ila wana whaatau ma me te mga oi ile voucher. Tai mo le talo pa voucher ua maua le apasusi o sewa fine. So se paro loa fai ngo pie a me se le tferwa I malo telefoni tai mi uma. Ai lo le la fo mea le cash o nei no le tamao le ainga. Pa te tu lava le talo for voucher mo le foi au nang fo pa tai. Ma lu la le. Bluwave ngalo moana. We are
O le Goodman Freight o se tautua tau whela ua inga Maota mwha moli i Samoa ma le Pasifika. E la tau te fausia fo ia tingi pusa ma paelo mo sauta i so o se la po ai te whingalo ai. Ma kili vaina fo i boru po o savai. Whaafso ta iloa ni usa lui lemi po o Francis Pali i fpule ai. I le orwa fitu, lua valu lima, valu whao no rua. Po o le orwa fitu, lua fitu lima, fitu fitu tonu walu. Mo desi whaamtalanga. Le Goodman Freight e tautua ma le alofa. Bluwave Ngalumoana. We are focused on providing digital solutions for our Pacific people. With a creative team that incorporates Pasifika values and cultures, there are no limitations. We offer a variety of digital media solutions that cater to Pacific peoples. With over 10 years' experience in graphic design and photography, we take pride in creating art with a Pacific focus. We also specialize in filming, editing, and live streaming. A digital media company serving our Pasifika families, Pasifika businesses, and Pasifika communities. Bluwave Ngalumoana. Live and breathe Pacific. O le tautua ma le auaunanga o le Maota Samoa Service Station nei tuanai matu. Mātou te utuina lau sā ma le tele leo nisi matu auaunanga ese. Ai le ngata fo i lea, mātou te siakiina fo i lau tāwale. Mātou te sapalaia fo i swahuu mo lau tāwale. A whai fo i o vai pa o lau sā, a wala te popole. Mātou te sapalaia fo i ea mo lau tāwale. Mo lau nofo silafia, mua, ta pē lau tāwale pe autu. Lua, ta pē lau telefoni i le taimi e utu ina i lau tāwale. Mana tua foi, e matua i whaasa ina le tau mawhatapa aina foanga whape nei. Wa iai foi au nanga i lungo le Pacific 40 e whaatau ina ai le talofa voucher. Maota Samoa, o le Maota mo Samoa uma. Mātou te fia e au na pia mo o Samoa, whawhetai le fio mai, we'll see you again and God bless. O te fia toi whawhere i atu Samoa i le toi whawawina i o le tātou programa o le tau te iae i le nei vaenga o le awhia lungo le unanga lau Ngalumoana TV au kilani ni usile nei e na ua tātono le tūla e ono whamarulu Samoa i sita mai mo tusia la ititi le valeo le tātou viso o tainga ma le fionga i komisina o whalipipu i Samoa le fionga li atua i on nisi o atulanga le maal fio leo te fia toi whailo anto le wato i mawale ma viso o tainga ia ma le fionga le atua whatalo whatu lo fionga i komisina. Malo siata va malu luok fo i ongole o le connection nei kau malala e faisi vai isi kai mi ngol mamao markau langa e pia. Le faina malo lava whaafitaina mana ia le tā amatanga i tūlanga uma ia e na ntasi au le vaenga le na motusia ia ui o lea ia e lea faina lea manino lau saunoanga i tūlanga fo o tāpenanga le whalepui ia i taimi o le COVID e meisio nisi ono loka antu pe tau fia antu le nei taimi o bebesi le whaamai o le fisili no ufia mana o toi follow up atuai le tā fisili lea o iaini tūlanga o porokalame le whalepui e Samoa aua le tau fia yo i la tau fo i e lea e loka so o mai kua, ko e o aku, ko e o mai, ko e pe ua whai ma la tau vaisu, i au tai tanu malala, i a talu mai foi ta whaingata. O iaini e tātou porokalame foi le rehabilitations mani vaenga whapena e tau fia ai ma avea i la tau ni tangata le lei ma toi ti manta ile upenga o wha au nei taimi la ufionga? Whaftai bod whafasili or keming kausanga o whai a rehab program. Rehabilitation and reintegration. O pokalame e whakingo ngei. Le ngaka o spiritual program. E o mai ai a whaife au. O le keming ngei o le iei le a onga le rima. O le iei le Salvation Army. O le iei le team whapikoa ai at whapui e se fululua o la ko uma former school teachers kaka sa whai a onga.
E o mai e kiliva, le o ko vai mai e le whainga o e lei. O te sema lenga whaire mako trei fia, whakau mai mea sa whangausi e rākou. O le iei pokala me le whai mori swinga o le mawhau. Ai o le wa ai mamao, e le o lava, e kau whakere aku. E ngā ia whaikiki e le koe re-offend. E ira le request a mako le kausanga fo. E fia maua ia me kau expert lagi kili vanga sa o ngā whakaikainga. A whape varus lua sulpa sengo i la kou i e sexual offender. Whakaikainga o whape o le rape whakaikainga waku le whafonga Samoa. E kauanga i kaka e well qualified. E kili vanga le vai le wa inga ia kangaka. E o leisi whakaikainga kangaka e domestic violence. Kaka sa wala kou ia. E kau whainga o mai la kou. Sa well trained, well qualified. E kiliva. Ia ele o whainga maua e kakua kungu ngisi e whainga la kou kilivanga special training ia. Ai o le mele whai e pei e 5% o rehab e whai o le spiritual po le ola whaleanganga. Ia whaakasi mangisi au nganga o le whakingo ngei pei o le ia o iai council leo mai e kausanga le keanga o mai e kausanga kolua malua e whakingo o le counseling program e whakakalangoa so ele o mapula mako le ki kilo o le almele ma fosoangi le vai mamao o umanga mako kalango fo informasingo nga ma wolunga ma famasonga mo lalo sa la ko sisinga ingei pa kai foi faite ava mo felo e male famsingo sidi man malo famsingo nga kele foi se la ko sao fo ku ai mako ile anga ilunga ole fai unga ai o se follow up yo langa o yeka ngaka inga ia onge iko ia same people o ikua o mai nga peiro se psycho fo nga ole fo ila wo uma mako fafsuka i SQA pe mawhainga offer training trades the RSE worker a le mawhainga whakakonsulta mai si me la fa o kalango ma SQA le ia mako fa mali inga ia se lava me whainga luenga e mawhainga ki liva ile haonga ala fo wakalia fo ia fo imkanga luenga ia ole kalila ngaru sidi ole wow aro fa tai mo mia pio me uka ua alo fa tai lo fionga ia man falalo ya ma lo fa tai lo fionga le ataua tau terenge se te isi ale le tulanga i le reception ya o mala fo yo no le tulanga ale tonu le no fuanga o lo ia ai manantu le a fai tu ia la fa fesili nei tawalunga ile ta fa tala noanga ia ai a fa pe tu sai fo mo lo fina ngalo ia e mo wase ta vano i vai so te tasi ia matulanga le le to fa le le ia inisi o le so ta inga ia e fa wa ile ta fa tala noanga e ona wa man ia la so noanga ia paule lave ila upito ile pito manto ia e pi tau motu mai fo le tulanga ia ile service fafo ia ai fa mo le lo fionga i le tulanga fo ile tau mafutanga nei tanto pangota o tau maua mai lau mo le le tau ia le maua ia okay na fa fasili tu wa tasi le mata upu ma ale tele na fa se ai pangota i tau sanga uma vai tulanga i tau mafa o le asa usau noanga o le tau mafutanga nei pangota po ila tau fo yolo o tau fiel to ese ia i nei vai tau o le a fo ile tulanga ia i fa mole ia o te manantua no
wa motusia le tantou wa so ta inga lea te i tantou wa me ia tu le tantou wa fa sala longa fa business la tau fa tantou telefoni io le numero te vili le ia a amon mole lo fionga ala si tawa tu tantou wa fa pitoa lea ia ai si tu tau fa ia tu le si wala le tantou so ta inga fa mole lava le nga fa alo ia Samoa mawala to vai le si tantou wa me ia tu fa sala longa fa business nei Oi mai, se tau fai atu le numera, mana ia nei mata upu ia fia wha manino mai wo mawa lema noa, mal wha alo lava. Wa afia Samuelu is Fluiva. Download nei loa le Samoa Travel Tracer app mai le Google Play po le App Store. Install ma le sitala le numero lau telefoni. Whaola le Bluetooth ma ia mauti noa le ola le app i taimi uma. Ele isa deitai whaonga ina i le taimi ola i le app. Hasia si i le Samoa Travel Tracer.ws moni si whamtalanga. Tātou ngā lulu e fantasi mo le saunga le mua Samoa. Do it for Samoa. Talo falava Samoa ma lore soi fua manuia. O Asiata Pio Vaoliko mai le BluTV. O te fia lava e whailo atu ilo Taupea ma lo tau mamalu. Suinga o le ai le tātou mo li whailo ilo o le traffic lights a New Zealand. Ia mo le angatu le puipuinga o le COVID se furu mariva. Ma o suinga la nei o le ai mo li awala. Ele lano mumu. O le ale iai se whaata pula o le au whaio tangata i ni porokalame i fafo. E pe yo whaata singa ma potopotonga whaapitoa. Whapea fo i mau au nanga bisinisi e tau mawhai mea ai ma mea inu. O le ao atu i le lua se lau le au whaio i la tau e mawhai o na poto i tutonu o whale. Mo tangata ua iai vaccine pass. E le mo mia le whaio o sou puni fonga pea au wai fafo. E tu mau pea isi tu la fono o le a whaio o puni fonga. E le mo mia le whaio o se scan pea e uru whale i no whanga. E le mo mia fo i bisinisi o na whaini pepa QR code. Po o ni wha mau o tangata siasi. Ia mauti noa le mai Taupea o no whanga e maualunga le iai o se afianga na e asiasi iai. Ia whaanofo e sea mo le fitu aso pe a whai ua whaamaonia lau siaki wa e afia. Pe a whai fo i tau teno nofo whaatasi ma se ua maua i le COVID se furu mareiva. E mo mia le whai o vaccine passes se ia o i le se furu maritasi li mai vai le po o le aso wha o aprila. I le lanu moli, o le a le iai ni numera whaatapulaa o tangata e whaatasi tutonu mawhafo. E le mo mia le whai o sau puni fonga i fafo. E tū mau pea isi tū la fono o le whai o puni fonga. E le mo mia le whai o se scan pe auru whale i no fuanga. E le mo mia fo i e pisi nisi o na whaini pepa QR code. Po o ni wha maunga o tangata siasi. E a mauti noa le mai Taupea o no fuanga e maualunga le iai o se afianga na e a siasi iai. E a whanofo e sea mo le fitu aso pe a whai ua wha maonia lau siaki wa e afia. Pe a whai fo i tau te nofo whaatasi ma se tangata ua maua i le COVID. Ma le lano mea mata, o le a le iai no mera whaatapula au tangata e whaatasitasi tutonu mawhafo. E le mo mia se whai o sau puni fonga i fafo. E whaataua ina pea le whai o puni fonga i tutonu whale. E le mo mia le whai o se scan pe auru whale i no fuanga. E le mo mia fo i bisinisi o na whaini pepa QR code. Po o ni wha maunga o tangata siasi. Ia mauti noa le mai Taupea no whanga e maualunga le iai o se afianga na e asiasi iai. Ia whaanofo e sea mo le fitu aso, pe a whai ua wha maunia lau siaki wa e afia. Pe a whai fo i tau tena nofo whaatasi, ma se tangata ua maua i le COVID se furumarei. Samoa e, tātou tutu whaatasi, e te atu, i le nei wha mai po le siama o le COVID. E ala i lo wasiasi lunga o le tātou website le nā ua tu i nāntu i luma, ia po o le numera fo e mawhaiona e vilina. Au foi nei ngalo na e mai mo mai e tātou porokalame i lungo lau BluTV mai le songa fua i le aso foraile i le tau le lima i le tau le fitu o le a amu nā tuai nisi o tonga e tusai o le whaama i COVID se furuma. O le Goodman Freight o se tautua tau whela ua inga Maota mwha moli i Samoa ma le Pasifika. E la tau te fausia fo ia tingi pusa ma paelo mo sauta i so o se la po ai te whingalo ai. Ma kili vaina fo i boru po o sa vai. Paso te hoa ni usa lui lemi po o Francis Pali i fpule ai. I le olu fitu, lua valu lima, valu whao no rua. Po o le olu fitu, lua fitu lima, fitu fitu tonu valu. Bo disi whaamtalanga. Le Goodman Freight e tautua ma le alofa.
Te whiwhia te whaawhero i antu le whaua wina i o le tātou whaatelanonga ma le whionga le liko mesina ia o whanepui pui po o le whionga fo ia Lei'ataua Samuelu Afamasaga ia o le mea le iaiua ia tātou a mese fo le tātou whaasalalonga ma le whionga i le komisina ia e tau te alua fo i ngaruenga whaaleo leo le whaingo le tātou whaasalalonga alu motu toi whawhelo i antu i lau whionga Lei'ataua ia e moni a o loo tau tanu malala ma le tau service le iai. Ia, malo le siata ia whamaluru fo i le whafonga le pokalame. E me se fo i seo kakua kungu. Ia, o le anganga ia inga ia mo fo isia whilo inga. E malama ki le fo ia i mea fo i o lae kupok fo i nge fo i pikola au. Ia male alo siata. Malo whaafitai tele lava. Taua lo toi fia turi te tau atu lau whaafisiri le lana na mana ia lau saunoanga ai na whaisi tau ni nefu o le tā awhiso o ta inga mai ina ili taupi toi whafu. O ani porokalame se e toi saunoa i porokalame o lo o mawhai o na whaau ele matanga ruenga o wharepui. E mawhai o na tau fia mai le tangata lea e alu e mangalo umakuri whaasalanga koe la koe whaiale anga sala le itua. E toi sau toi tuli. E ono mawhai o na tau fia ilantou. Ma o tauina o lantou ma fau ina ia suia ma aua nei toi tupu le mese se sa fai. Ia whaftai o pokalame le iai, ua o mai kausanga kalua ku whakas. Sama ko ku whakas ia mani whatpuipui, ua lewa whai pokalame. Sa ka ofi o ngor sola anga, ua whaila si umi o kala, o pokalame iai, e kasi ale aunga, inga ia suia le ma fau. Inga ia awangi koe ri o fente koe sau ko ngor whatpuipui. Ai whaonga se ka lengi ngā maua, o se suinga ngā mua kui. O le korusul pasenga o pokalame whane anganga po o spiritual program. O leo mai ai e ka le sia ese. E ka rusanga mai o ngā mai fuila i eire mako viviu e whai me kaunga o mai whai me le kaunga o mai. O lea lai o mai e ka le sia ese. O leo mai lea onga le rima. O lea onga le rima e sifurwa yasu e mawar kusipasi. E kasi fodale aunga o le whale anganga inga ia suhia fui o lako o langa. O leo mai for Salvation Army. O leo mai Salvation Army. E ese mai lai pokalame whale anganga. O lo i aire pokalame o le whaikau kusi o ngā whio rolo fui lako e le lo whaikau mo kusi. E a le fui aire pokalame ngā e whai e vaenga pokalame ngi kau malanga. O lo i aire fui le vaenga o le kapi yango ma le kakikala. O lo i aire fui le whaili. Ia o lo iai foi le whainga e lei. Ia o le vange la au mo whakangaka e whaonga ia o ngā la au. Ia mar whakamuka. O lea la iai ngā ruenga inga ia mua ingi anga wha e o malako i kua. Ia o lo iai foi ngā ruenga whai whakoanga. A kuwa iai ia. E le o koe misi se ka pisi se mau kengi se mea ai o mele so. O le kulanga fo i wharau ainga o sesi fo i ako mai e le au moa. E a o kukongu ngei. E pauran me sa ko kilo yo o ke min ngai e ro iai se kana ka fa piko e well qualified na ke kili vanga sa o fa kai na fa pe e lu su pasenyo kana kai ngai o domestic violence na o mai ai na winga e ka ngai se kana ka wa uma kilo le lei ile mai le po o le afianga le o kana ka fa pe e ki liva ko wala le o nga whakau le mea ringa sau. Kai ka ingo ila ko e fia la ko i whala u whasainga. E kau fo inga iai nisi expert o umo fo inga la ko a o nga. Se mea ringa fia ki ka ngaka au se fo o uma nga test fo isia kungu. E peina o ko inga menga le ka umwha iai ngei. O uma mako so ka i male SQA. O le mako ngongo ka inga. A whapea mai ngi se tuinga le lua ngā whakamuka man palama ai qualified SQA. E maua lewa ngoa e mangalo kuai. Ia ka mwhaira ia community rau whai kong kalaki. Pe mawhai ngā whaakumua koe ngai ka maiki ia. E ngai ewa koe iso so on mangalo aku male whea ngai ei mangalo. Nga maua kupe so soangi a inga. A lai rua ko markusi pasi sa e qualified. E a manga ia i whainga whaavaya Samoa. O ngā lenga ofa mai e Down Pasco por APTC
sia o ngai ko ngai o umalanga fai makso ka inga ia le puma ya mako fai e mo mia se hole le ia inga fai nga ruenga ko e fai nga kili vai ko inga o ia o se update ngai le kuranga po kalami ai olo ia ka ko po kalami o le fo ia ki kilo e ka kaunga lava le ti mama ko le ala fai nga ruenga po kalami e o e trace uma ka haka ia nga e kua ngafi ma ngalo po fera wo ia leva yaso e kaunga o e trace uma e nga ia mo se feedback pe work po kalame ia kaunga faire already kiliva pe re ai ma se meo o hao ngai ko e kilo uma ka haka ia ko e fo i mai ko o le ase paseni o ka haka ia ko e fo i mai ko ma fatipui ia ka mo i lole i ngase aka o le outcome o ngai feedback o ngai ne fai pe work pe ngao e mo mi le sui ia ai e li fo lo ma se kas o le ka fai mari o le kele for mangao e mo mi ia se le e fa kingo ai ka mi ngai le lawe ele le inga ma ye ma lo mo fa pui ko ki ka mo se lau eka no winga ma kwa ke le e fai ai ngisi fuanga mo le rehab pa mo le anga idu ia langa leri a ko se ko ka usanga mo fuanga le mal fa lo pa tailo fioga le ataua au to fia turi te tau tu lava la ofisili na tu fa fo no le manino foi le tu langa i tau maftanga o le a se tala mai i tau maftanga a pangotai nei taimi wai pe tasi le ala tau pese na tutupu wai fo inisi o sola anga te tele i ta whaingata manisi o taimi wa mawai. I ora whapea mai ora matua leanga o tūlanga i tau mawhitanga i am whahenga whapena. Ai wale leiwa mawale nei awanoa. So ofisili e dua i lawa i lau whionga komsina. O mai tūlanga i tau mawhitanga ma ta penanga o mea aia o ila tau o loo i le to ese. Ia, kusanga wa over kausanga. Ua aia o inga e kolu le aso. Ke longa o ke lo o penga le lua. Au ingi e kolu. A koa uma ia le ki kaya o le me ai leo ia man me ai le fiafi i le kulanga kaumpea mai kol kausan kaluai o i se i fa uma quality e fo le mako counseling program ia o le fo ia drugs and alcohol program e fai service in army o ko update ku langa ke ua pa long mai ngai vai ngai o le misia kia o le la kili va ngai o ma kembi ai ko fo i me ai ele ia i se isu wa ko ngir kausanga o sau se fa se me ai o nga ku fa ka silo mako mai fa fika u fa ka inga ka ka ngong fa fika u se furu le sai ko ngai o le top 2 o le mea ai ma le ave fan ma so le lua nga le ka fuko sai au mar pulenga man kanga luenga mar konsinga inga ia fo le lua le ia o nga kausa ba ko le isi me ni ila no mai ai pe i le fa se a ko i o ku fa kasima ko o le lua le ia malonga ko o le fia o fa ko o ngalu e fia ngalu e fia o fa male fia o ngalu ia nga makosuia a kola i o tau mafutanga e alu koru mea ai ia o le mea ai le ngei o ai le moa o ai so sisi ia o iei ma le e lei o le peikui wa umawhai ke le lo peisi si farfalau e kauso so le farfalau ane ai se imoso vangoa e sau sikaimi ia e ile aso fai le falawa o le masi o le keke sainga marko ngaki o mea la ia le komu o le mea aira so o le mea aira ia e luko ia e ile mako papovi e se lau kursful po o le fai ngara le fai ai o le plan B lea pe a whapea fai kia mai ia mea ia mwhainga mai le malo le pake ki le whangai
O le lumanga ila vai mamau le kau fai ngi. Inga ima fai aonga o nga kau se fatpui. Inga ia sosoang. Ia kai masinga ma. Ma fai le mako fasil po viekas. Ia la sae. E fasil po viekas ia maka ufo ia. O le aso sale o le faiska kupu. Ia ai o le mea ai ero ia se kulanga o le fo ia whakanga whaalua le vai aso. O ngō mai maa singa ainga. O la e whakanga i fo i mea ai ia le disi o mea ai whakanga. E fo i la ainga e lima malos. Ia ele whaiang whakamala i mea i o whakanga whakaika inga e kolo au apa e whainga mai. Mai aso e fi. Ia e so swangi o ngai nisi e i whala au e ingu whaonga kongorpo. A ua pasi kaini le sa whakuranga inga. Ia o ngā whai e fōi, ia e fōi ngai e ua. Fikse furanga i lunga le iei. E leo koe kausami ke le isi mea ua ke le zero mai whapenga. Ua ai for zero iei. Ia mara whaongare. O le wheat pigs ma me whapenga i kaka makua e kausanga mai ai. E leo iei ala se isu kaini iei le mea ai. Ia se vangai fōi ngai isi aso pe kai kas. Ua le fia ingu lau ki e ofi kofi. Ia whakuri se isui mai, se kau uma mei wak whakau mua mai. Ia man whaloalo. Malo whaafitai. Ia utei rola ua tari le te leo maua whaafesili sa tu ufesili ai le tua tele mai se le tūlanga ni tau mawhala uwhionga le ia taua. Ia le rie amu ia le tātou pangtai sa mo le whai mawhasiri povi i le masina ni au o pangkai ni ele o se povi e nganta fo i le moa. Ia ai whaafitai so le amu ia la ia o lau whaafesili le no le tātai mi fo i ai whaafitai wa logo whaatutu ila ni si o manta upu. Se toi whaate pāla u whaafesili le pe no whaatu le amatanga a o mai moa mai fo i le to tele. I le vaenga sa tu la i mai fo ia o tau faia le mu fo le mu falo sa ia i tu langa fainga malo mai vaenga te tele ai mai se le lo fia ai ma tau luti ai puava o le vaenga sa ia i le o nanga i tai ma tu langa i le mai se le taimi le na fa fainga tai na fa tau to le vaenga fa fai e pui o ye pui ia tau tangata ai ia la le tamai fesanga inga fo ile le fafo mai o le Maota fono Samoa ale sunga tu la epa ia e ia la fionga wa tu fatu la val tele ia o le fionga ia le anta wale sa tu la i mai le taimi la le e ma faia na tau fate pale nganga ai me se fo sau no ngai le vai sua le fa mole ala fionga le komesina a o le ase la ngona ile na taimi wa e toi fa sanga i le sa tau li poti ai le fia tau sanga botea ia ai me se fo isa ta iulu le fainga malo le la wa pe wa ese au ta alo ai foi le se upu fa faingo fi la se la ngona faina e sa no ile va nga fa mo le alo fi nga le atu ia fa kai bole fa sin va pe ai longa ko o se sili me le wa fa si le ba ia e le ya fa nga e ka fo nga mal mala mo fo ya fa pe isi me ola si mala mo fo fa fo nga sa mo o le me bo e inga wa uma fa nga pa loka. O le mako ia posise as a law enforcement. Fa malusia kula fongo. Ele fakingo inga o mako ngaluenga. O le mako ia va ai o roi fenga malo. Ia ele fai nga mako kamo fai e inva mako i por kiki uma pa ki e lua. E ka unga kiki lo mako le kula fongo. Ia e ka uma ke poko fo inga ia fakingo le nga luenga inga ia uanga ia ise fai kua e fai ngo fia ma ko nga luenga pa fa malusia sa or kula fo ia inga ua fai la fonga ua nga ko si fia sa fa siomi mali ia o la alau ke deputy commissioner ia sa soka i do komisi ngare act sa ia pali ia ma ia wa pa au pio ma ko polu ye susu ya wa la ngonga wa lava le kai mi de sa ave ia le fa mo manga
Wa kaunga se le fucking o inga ka ko aunga. I le skepu muri ai fai o le skepu o fucking o kula fongo onga. Ora fai si umi. Ai e mangingo kula fongo. O umanga mai le polo inga fongo fikala. No winga so sesi e le bala ulia. Ele kaunga o kui o no winga malanga mangingo polo inga nga. A fai la ko o kui o ko fa mo ko ko. Ya me bo nga ko trespassing ko mo le. O fongo nga o mai polo inga lua wa sori le. E polo inga fongo fikala. O la ye ke le ma si anga leo. Ai o fucking o ingo le au nga. Saf ku nga I fo yar kilo le nga ka. I kai o le ku ngai ma e vai nga uma. E nga ia fai se me lo ai ma wai se filemu. E le fucking o ingo ma ko nga luenga. E kele fo io be besi ma ke va o fa kai no ko mi kia o. Ali. Ai o le au wan ma ko wi. A ma ko fusu uma. Ia o le mesa ka nga fai mai ma mo le fusu a. Ai o ko fai fa filemu. Ia ola ko pas. No ngo winga. O feo fai fusu anga le sa ka nga o ia. Ia pe fa pe nga fut ba. Kilo le me lo ai e ma wo filemu. Ia nga sa ko fa fo mai ai. Ele ma ko kele upu sa fa nga so ai. Sa fa ia ma sui kai mi nga mo go fe. Ia ole a wa ku le 5 minggu tu peaceful. Nga ia la ko ska ia fo fa kingo nga lu nga leo. Ia o ngalap ka ia fo ia fa pe ele ska ia yo fa bla fo nga yo nga leo. Ia fa ka ile ri o la sa o li unga nga sa ia dengan ka. O nga le sa o e fuku nga fo ia ngai kamali fo I man ngai ku nga ka. Ia ma lango lo fa kingo nga lu. Ai pe o le se kalanga nga so I mesa kupu ia I le silsila la ku o se me mo fo ile ma ko langa fa mal circula fo ia o mesa ma fo fa o ia ma ko ai ia ma ko no fa mal circula fo longa malo si ka ia ia le langa uma ia ku ala lo fo I komsina o le alap ka ia au ko fa ai ka ko anga I lo luma ya de ana ya o me deso ya malo alo fa tai lo fiore le taua ya mana no le tantai mi wa te le ale a longo mali o le fa soa me se fo yo le tulanga le unanga ya e ilo utali tununga le ale uma ita so tainga io au te mana o le fo I mana ya a mo fo I nei via so wa pe yo le fa tara no ni si o minista ya e me se fo yo le mana ya la vole unanga le nei ia e fai loa I fo e mai se wo inga le sia I tau povi e fai mafai masina tasi ia anta tala mai fo ile tau fai totoa ia e o kwa ngata tau por kala me BluTV se I kofo I lau falawa ai ui lea la foatu ia e tau walunga mai sau noanga fai u li taf atala noanga le nevanga le fiafi lau fionga ia pafkai la pasiaka ke loa e la ale ko e yeise si kamkalanga ai o le aku le whawhakaikele I le wala o mai fo I kusai ma se whakakanuanga. Sai fo ngai ka upu e mo mie fo I le sila fia le ngakai. Se o kakua kungu ngei a mis fo ia kungu mau. Ia me fo ngai kai mie whamalu ruak fo. I le whawhonga anga pokalame a mis fo ia au whawhonga Samoa. Poko I malu pa ia I se kala fo I ua. La loa la vali se fa funga anga fo ni kai ya le nganga vai nga ia fa ngangi ya na leo pa ia vango ya e kala ko fo ni si me o lo kupu ko ni fo o nganga o fe nga I ma se fu ba ngo le nganga malo a ko we ya ngai lo fa funga ya man ko el kalo le aso ya ke fo ko fi so ni si me o le anga iluma ai manguia le kai o le pokalame manguia foi ana leo manguia foi a le ngai mga luenga ni Wanga le aso ke lo a ko la ka mai sta filo ina te ka uma pule ola ia ka usang fo la ngai ke le au
Mexica o le fe ngai mala fiora. Ai sei. Eu ai alo fa ku ia kamo angai mare. Alo fiora saka. Iyo. Au te toi fia o tu lava ina le palolo tipe asi po a mai ia asi tanto ina. Ai yo le ya fa taitele fa taia ile sauna malama me se fo yo le fa soa. Alau fionga komisina falpui ya o le komisina langolango fo yo le metanga luenga ilona wa te tele. Lau fionga Lei'ataua Samuelu Afamasaga. Ya, mo le ngang fa malo ma ngang fa te tele fa ye lo leo mo fonga tau moli o le BluTV le fionga anai mal fletua me se foi. Ya o le na boy foi le tanto o nanga ina i Samoa o le na utala se temi foi e official lai le tanto officer. Ya, ngai le ko e popole la i le tanto reception. O le a fio tu lava le fionga ya misa. Ya por la una fausia. Ya e mo walo wa no le tanto officer le BluTV na i Samoa. Ai mo moli atu fa malo mal fa te tele. Tusa yo le tala lao ya talo si ia le nava yaso tai atu ai lo soifua anto mo se ta manuia ya fa pena la fo na longo po li le mamalu lo telo le atu no ya ai fai o toi mare fia fi mo ngalo fo la fionga ya nai mal fale tu ai lo was soifua ya na ngai fer ko lockdown anga le ai la ko lockdown te lo ngai te manuia le so ta ya mo le fia fi alo fa tele atu fa soifua ina lo fionga le ataua ya fa soifua. Ya, o le tanto wa atara no ngana ma le fionga i le komisina o falpui le fionga ya Lei'ataua Samuelu Afamasaga o ia foi o le komisina langolango ma le tuafo o le taimile nei a Samoa e tolu ia tatou sui komisina o lo ia po komisina langolango e le o ia se komisina o le tatou matanga luenga i le taimile nei ia ai o le o toi mamau le ai o tai ao o le ato e follow ups tatou faafsiri le fionga ia fawalo o le minista. Ia po a feo no mo tanto komisina. Ia ai o le tolu la leo lo o ngafa tauli maina, ia mataua va meina, ia tiute a le matanga ruenga, i le taimire nei. O le songa i le tamaita i komisina langolango ia papali i Mona Lisa. O le fitalinga ia au pau, Filippo, longo tino Filippo. Ia mala fionga ia Lei'ataua Samuelu Afamasaga i la taula nei tolu. O loo faau lulu ia le matanga ruenga o leo mfalpui ai peila o lewa avea lava le fionga ia Afamasaga pla fionga Lei'ataua o ia o le komisina o fale pui tanu malala ia ai se fo yo vai ata ia manisi le fo yo tulanga tau to ese an tatou i Samoa ia ana ia manino malama ia e moro fisi yo fisili ilo ma fo pe ai se so so o ai ia po le ali tulanga lo ia po ele o ko ele ma ia li kau ma fa Sione ale me ai fa ima pere po vi kau se sami ai panta ia ese fo ile la warunga tulanga wa sila il fa to fala inga ia le fio kom sina la to fo ia au nanga ia fa si fo i malitanto programi ile le vaenga o le afiafi ia ai se foi la unanga to fa malulu atu e wasu vai malu enga lo fa fonga anga me sio ni sio nai fe moto inga se yai fo ile tanto connect ya ele o tanto wini usila ya ai ono le tulanga i tanto wa unanga i Samoa ma tanto connect connections fo ile le Samoa ya ai ile anga mawurunga ya ole afale fale ole tu ile ngalo tawurunga tu male program le tautai ya ile vanga la fia fitul tau mai la so tayao le fionga le minista ya fawalo Harry Schuster ya maritanto fa tara no masani emisi onisio vaenga buta utuma ye ungo fa misino ngolo i Samoa ya manisio tawolo manga ai moli fa malo i tato sponsors tato company la grosua ya o lo au na pe wale fa wino le tanto wa proclame le aso male aso emiso le tutua ale tanto BluTV moli fo le nganga fa malo i tanto ofinga ya le tanto news team ya me se fo yo le operations team me se fo le tanto wa unanga i Samoa monisio tanto so ta inga man tanto malo famuli le to te mo le fiafi la manga o le tauta mari la fo fonga va tele fero ila so ta o le taimi masani Asiata Pio Vaoliko mo le BluTV foi fo mai manuia talo fala va Samoa ma lo se fo manuia o Asiata Pio Vaoliko mai le BluTV o te fia lava e whailo atu ilo Taupea ma lo tau mamalu suinga o le ai le tātou mo li whailo ilo o le traffic lights a New Zealand ia mo le angatu le puipuinga o le COVID-19 mareiva.
ma o swinga la nei o le ai moli awala ele lano mumu o le ale ia se fata pula o le fa yo tangata ini por kala me fafo e pe yo fata singa mo potu potonga fa pitoa fa pe fo i mau onanga business e tau mafai me ai ma me inu o le ao atu le lua se lau le o fa yo ila tau me fai ona poto tu tonu o fale mo tangata o iai vaccine pass e le mo mia le fai o so puni fonga pe a wai fafo e tu mau pe isi tu la fono le a fai o puni fonga e le mo mia le fai o se scan pe a fale no fonga e le mo mia fo i pisi nisi ona fai ni pe pa QR code po oni fa mau mau o tangata siasi ia mauti noa le mai Taupea o no fonga e mau lunga le iaio se afianga na e siasi iai ia fa no fo se mo le fitu aso pe a fai o fa mau ni ala usiaki wa e afia pe a fai fo i tau teno no fo fa tasi ma se o mau i le COVID se furu mariva e mo mia le fai o vaccine passes se ia o ile se furu maritasi li mai vai le po o le aso fa o aprila ile lanu moli o le ale ia ni numero fa tapula o tangata e fa tasi tonu ma fafo e le mo mia le fai o sau puni fonga i fafo e tu mau pea isi tu la fono o le fai o puni fonga e le mo mia le fai o se scan pe au fale no fonga e le mo mia fo i pisi nisi ona fai ni pe pa QR code po oni fa mau mau o tangata siasi e ia mauti noa le mai Taupea no fonga e mau lunga le iai o se afianga na e siasi iai ia fa no fo se mo le fitu aso pe a fai o fa mau nia lau siaki wa e afia pe a fai fo i taute no fo fa tasi ma se tangata ua maua i le COVID ma le lano mea mata o le a le iai ni numero fa tapula au tangata e fa tasi tonu ma fafo e le mo mia se fai o sau puni fonga i fafo e fa ta waina pea le fai o puni fonga i tonu fale e le mo mia le fai o se scan pe au fale no fonga e le mo mia fo i business ona fai ni pe pa QR code po oni fa mau mau o tangata siasi ia mauti noa le mai Taupea no fonga e mau lunga le iaio se afianga na e siasi iai ia fa no fo se mo le fitu aso pe a fai o fa mau nia lau siaki wa e afia pe a fai fo i tau tena no fo fatasi ma se tangata ua mau le COVID se furu marei Samoa tātou tutu fatasi e te atu ile nei fa mai po le siama o le COVID e ala ilo wasiasi lunga o le tātou website le na ua tu ina tu luma ia po le numero fo e mawhaiona e vilina au foi nei ngalo na e mai mo mai e tātou proklame i lunga o lau BluTV mai le songa fua i le soforaile i le tau le lima i le tau le fitu o le a amu nā tuai nisi o tonga e tusai o le wha ama i o COVID se furu mareiva.